To je kľúdny hráč. Ti ramen odletí. Sa ti pripočítavajú čas, keď... Dáš to. Je to tam! Je to tam! Vyhrávame! Jo! My sme to dali, super! Vieš, že to strčina? Vyhrávame. 300, nie. Remiza. Ty ideš, tak počkaj, ja to natočím. Nie, ideme proti sebe, Kubo. Ideme by. Nie, bez prekážky, nie tak. Čekaj, nastoč. Piča! Vyhrali sme! Fuj! On tak iba ide. A ty to by som si vyskúšal. Ja ty sa kameruješ, tak ty máš tu hentu. Aha. Vlastne ja sa kamerujem a dvíham ruku. Ahoj. Jo! Som proste najlepší. To je replay, more, replay. Za 20 sekúnd a za 50. Poj, bitches. Boha jeho. Ale, no jebnutý skurvený. Hej, ty skurví synovia. Zase. Teraz môžem ísť prvý ja. Pôjdeme. Skurvení hajzli. Vy ste skurvení. Skurvený, vy ste skurvený. Ešte to mi to je vo videu.